rom utia winya Oti winyi ano poyo tar pa luo makelo yuman ma piera tek mada piera tek karman ma wapo kede pi luria yela mai wi lobo long nero na ki come tie diri nero piario due ma bichiel nero pa luria yela bedo nero ma United Nations yo ka choke madit pagamente me wi lobo me weng uchimo chipa ngeyo dong Lady Grace no mi introduction ke jamete ke danyin Atao mede do anyim. okay amede watie ki Professor Kennedy Bekany ki Dr. Caesar Chaye Fred Connie will be joining one and when a tieki lok mo be terro ene kum lok pa ria yeda ento ana mero chako ki lok kum lok me woro tibu ikit pa chuli ki ikit pa lu Kristo nyolo Kristayo ma luka ki guako lo ria yela ka dok e lok pa gine neno man ma ke bi kwero ni neno ni eni kicha kwero ne mwaka alibario ka chiel meni popi loria yela atika ne meni popi chiek ma ke luoni United Nations Refugee Convention ma lobo ye mekato megine megwako twer pa loria yela ki kari mwaka aliba chiel kimia bungwen ki piera beach we are chiel kada ki medo kore ki gina ki wajo ni protocol ma jingo en ko chiki enu e mwaka aliba chiel mia bungwen ki piera bichiel we are biro luwinywa ki lunen wagwak gi romo penyo ni watika kwero ni erman pingo dok waloko pigine woro tibu ginu miyo wachimo ni kong walok pe tibu ayene maput chiek pa wi lobo maluka en ki twer pa loria yela maput pa okati uno dong lok me woro tibu ma weko ke gina ki woro kwede loria yela uno dong tie kin wana choli ki bot ludini bene uno dong lok no tie utero lweny ario kulo lweny me wi lobo madong ario kulo lweny me First World War ki Second World War me weko wi lobo kel gine chiek ento wano dong chiek no tie joma lugo dini no gitie ki chiek machimo ni umier ki wo dano murinyo peko dok pe ki duok gi kama ki romo neko gi ye nyo gi romo no ye wano kawa neno chiek magi machon kitung chel tie ki botwan kita wajo pa tekwara chuli ki bot lu dini bene kong wachak ki med dini natira ne palo Kristo ki palo Kristayo pe dini mere duwe wi lobo ni anta bi loko pe palo Kristo nyo palo Kristayo kawa dini kumbe de no atika lok pe en gine grupi eno Bible ma ena ye book machimo kit makwo pa lu dini lu Kristo ke lu Kristayo lok me la ria ye la Roma ki stranger nyo la rock pol kara ke wani la rock ento no poleno gine ria ye la buga bit me a chaki me Bible ma ke wani ni Bible pa lu Juda Bible pa Hebrews le moro duoni Pentateuch wani leba choli ki aner ki choi Bible ne leba choli ni Pentateuch lokom laro lu rock nyo lu ria ila ki choyo tian piera bit kolo i book meno i book me Deuteronomy ma kai lok leba choli book me nyoyo chiek ki choyo kiet ma umiero ki gwak kwede
lo ria yela nyo lu ro ma ke wa ni nge mwa ka de no mi ini yu be ma no i yu bu cham i jemi ma ka ngaro ria yela ro mo gino romo gino romo mi ne coin mi ri nan ni nge mwa ka de no i tie ki stock ma no tie ma ka ngaro no bino ma ria yela ini romo gino romo coin ununge ni wachon ki chon mo pege rinyo luenya ken ka keju poro bena ke rinyo ka penyo tuo ka moni mano cham peke gine peke ron pur ne dano ke rinyo ka mano cham tie ye dar kene jemi chalo bonyo poro tung ka moni ibalo cham mom wako dano rinyo ka mano ke romo gine ke romo ye e kar machon i Bible lu Israel nyo lu Yuda go rinyo cage go donyo i Egypt actually lu on i Jiro go bero lu rock go bero lu rinyo yela kunu pingwa maduong ento tibu utiu matek me weko ni go ngolo na makwa nyo Red Sea go gine go donyo i ngom ma roba chimigi ento puony makwo pa lu Israel puony wa kede yeni pimwaka piera ngwen wi pimwaka mia ngwen ki piera de mago bedo kwede i Egypt ruodi me Egypt nyo Pharaoh pego war ge go bedo ka tiket ge chalo pi man pe kit ma mier ki gwa kwede lu ria yela ko ge wa tibu para la twejo nyote bot Moses wache gini ano telgi o dwokgi ilogo ma la twejo chimigi Moses yele me loke Pharaoh ruot pagine me Egypt ma koko ne let my people go wek jo wa gine go cherry Pharaoh kwero ento la twejo tibu weko Moses nyuru tao ma pat karma tika loke Pharaoh bolo done loke dog gine dog tuol Pharaoh bene ka jwaka nebe waje ni en tibu ne tek wacha jwaka be bolo do a jwaka be bolo do a jwake actually gi bolo do gi gine loke tuol ento tuol pa Moses munyo tuol pa gine ko pa jwak ni eno menyuto teko ki adama la chwej matibu pa la chwej uber ka chung kwedge tibu mabejo tie ke tibu maraju tie tibu ma Pharaoh bera ti kwere ne tibu maraju en piem pa Pharaoh weko tibu ukelo bonyo i Egypt loko nam Nile doko gena kwa chalo remu piny ineno malach ma piny obedo chol ento duju Pharaoh pa gine pe ye ne gina jo Israel go gina go kar madong tao me giki ma tibu ukelo aye meneko lo tieno kayo pa lo Israel lo weng ento ngoyo pa gina pa gina neko pa lo tieno kayo pa lo Egypt weng ento ngoyo pa lo gina pa lo Israel kadong en unego keden pa Pharaoh be kadong en Pharaoh do ye ni gini do raj wek John go cherry karma go cherro dongi tika ngolo nam pudok Pharaoh loko tameo li cherro gene lubu koge ko wek lo ria yera ni dok kita la chweju gene unyuru en pe ye uriemo koge o dog nam miro donyi nam tao pa tako matibu pa la chwej uyabo Red Sea lo Israel go donyo
karma gena gi bino fero jone bino lo Israel no dongo o loha tungchel namo gena ge omunyo ge oweng wero piu dugu munyo ge oweng man nyurune ada kangarimo tika gwako kume bore umieri gwake pe won dokwe ka dong karme doke tie umieri wek gere eno doke kamirine tie me dok kama neno be kar pa Yesu ki kume beno bedo la rinya yela kar ma kinywale Herod no mir neke wone Joseph ke uteren ke mine Maria igin en Egypt eno piman puonj mu jenge kum Bible miyo chik madit madama chimo ni umier wo dok wa gam dok wa gwok lu rinya yela pien dano weng la chweja yo chweyo dok la chweyo ki chal ma mere dok bene tibu pa la chwe tie kum wana chela cheli ikar ma la chweyo wa kita wa winyu kwede Bible okora lu idogwa en tibu ne tie kum wa wandana chela cheli ma eno miyo mierwa gene wo dano kadi ma pe gene kadi ma pe la Kristo ento pien dong la chweyo gene umia lu me kwa ikume umierwa gene wo Evangeli pa Mateo chura piario bitien piara dekwe ngwen waju ni binu wunu lugum kum pa wora ule ke mage yubu pi wun chake waya chake ping pian ma no ke nega wunu mia cham ma no urwo pi nega mia pi amaro ma no abedo welo wunu jola muno atie munero uru bon kuma let ubieno kalima mano atie buj ubieno bora man nyuruni kama tidong kita kwa waji kweda ni Bible joma en Yesu waji gilok en awe ma waneno ikumeno en wani ka otimo gine ni kum lotene en jo ma pinyo loyo gi no timi kuma eno mio chik ma wano jalo Kristo Kristayo luka ke waro ma luka ke tibu pa Yesu tibu pa la chwej ma notie ikum wandana chela chel kawa doge kum chik te kwara choli lok me tibu beno pire tek eno mio chik pa choli ma luka ki nek pire tek mada dok chimoni umiero pe nek dano man roma ki medini be umiero pe nek dano agane chika pa medini nyo 10 commandments me abichel waju ni pe gine pe nek dano ni kwanyo ka gwak imiro gwako kumi doka da me gwako kumi ni anu ge miero nyute eno miyo ka chale lweny ki waju ni just war lweny mano adane tie eno ni dini bene ye ki chik bene eno ni ye ka in ngara chel bene ikwanyo kwa piani gine pian no miero igwak kumi nyo igwak kum joni eno ni ki ye ento be petera ni be pian ka do timero tibu ni eno ni be romo gine romo yeli eno miyo joma nogu neko umior ki yup kumgi ite chik pa choli dini bene kaini nek be umior ki yubu kumi pian ki yubu yoma pat imior ini bini gine idot bali imior ki mini gine imior tim lega ma imior gine ilegi dujuweng eno ni bene no kwe tie ye kwe kita ki kwer kwere wek tibu manot gine ikwanyo eno ni kwa ma ikwanyo eno ni po gine po yeli ka la nyut mabe ket maluke kwede ki lubu chiek te kwaro aye kit ma ruot
a week me pa yera o gwa ko de ria yela angeyo lo karuodi kunyo ineno mukarange jeni example le pe gwa ko bedo be ma da ento tieje ma bejo ma ruodi ma go bedo kitela ma bejo history wa go timo en rora which eno rod manyeo gene o ywek mada o kwa ria yela ma chiek mem pamono ma refugee convention no be put pere ento lugo chiek acholi man yuri te kwar pa choli no tie nyima da ikit loke ni a wait ke kere ruori mwaka ke wati mwaka ma bonyo porno ya choli ma chamo bale mada beri mwaka aliba chele mia boro ke piera boro ya boro inge mwaka manok kene mwaka aliba chele mia boro ke piera bungwen we de la wang gamete me British mo go ribeki jo me Buganda me lwen ikum Kabalega me bunyoro British no dongo kwanyu kine Buganda ho ge meru donyi bunyoro Kabalega tika lwen pe meru ni British udony lwenyo mada chinge gine kiloye Kabalega en ki jone go riu ki mudugu maduong go bieno kon go bera loko lum ka inge jomo kana go chero en ki Kabalega en ilao jomo kana go chero bor ruora wi ikunyao me acholi chalo ria yela man la nyut ni acholi no wachon watie ki chwiny me jolo dok me gwako ria yela ma awijo gwako ria yela banyoro lo jopa Kabalega pikar malach enta kena mwaka liba chele mia bor ke pia bungwen gamenda pa British guchako kwedo kama jopa Kabalega tie kakane ye piano gitiki luoro ni jonne gu ngwejo ki mudu ba duong koni ki bidugu ki chako kela yela ku beru ki luoro mada chike chwalo la kwena mo bot ruora wi ni umiero oriem jopa Kabalega ho wa budok cheni bunyoro kama no British don go carrier gina go carrier lodge ruora wi jo jemo kwero ho kwemo kwero ni en wajo ni ka en riemo ria yela ni che go chero guno peho che tibuge bidugu yele dok bi yelo jone primero kete te kwara chek mete kwara choli pe yegina kumeno en pe romo timo gina kumeno chikuna British uvero ka dieni eno jemo kwero ma che dwaro ruora wechalo le naka ke gine naka ke maho ke mwaka alibatiel ke mia bungwen ka chel mano dong captain mano ma ke luoni Captain Harman aye gine aye leyo tich me dwaro gine dwara we kitere ni mule kama kipidi kume ka kitere kitweyo Kampala again kololo en ko ne dong ni ane tie kololo e tie dong kane eno me kichaka ye nyingi na nying kololo ni ento mwaka libatele mia bungwen kario kigonyo en pilama be mano en tie kwede ugono dok ketung hoima ki bunyoro uno lugine lo ya dini kunu naka uyabu wae uwego udugu karamu dugu ulungo lugine lo ya dini lubino gugine guchako mission pa church gimoti background
ya kila mabe mulu ko rora we wero imara aliba tiel ke mia bung ke mia bung wen kan wen en père ma no bedo kwede kololo dugu kwede oima wero rwate ke dano olo gine ulu muninyo missionaries magubino go chako kwede tegin te mission pa church missionary gine society KU karma go chaka KU kenyo en uluono ruodi magi chwake go bien go bedi wek go ponye go yap wange luteno ke go bino kwan en kwando chaka kwede en no chako yabu wang dano pikirati ma en no tie kwede ki lubo te kwaro lubo luoro tibu konyo dano chung pigine logada en awacha waj wiye eno kita dini nano kwede tek pa tibu matie kum dano umiero ke wo kitung chel bene chekwa mete kwara choli bene duju chimo en loga chel eno ni dano weng umiero gitie kigin ke tibu ma umiero ke wo peke gine peke kwan kwogi kangare mo tie peho mieri kony ka idwoko kama to upore kume romano nega ena ya tie kuman ento dong kita mono wajo the challenge is ni kangare mo ma ini gwako uloke kumi itimu ni ning eno ni gwako ni panel gine romo loke ye kitung bora puda weko ka kenyu apoyo mada Poi tutuala poi reverend poi gana poi tiat lok mabe kita chao ke wan tin kita upa winyi ke wati lok me lorea yela ki lok me punyo lok ker me gwa oke de ngo kita ki gwa lok atibu kita mi dini ki me pachuli ya ne weng kita wana ke ne tima be so an kombere na meta pen professor ibi uyor ke peniti ba dege pa nge ka ya anati ba dege ci na meta lok mo manano were pen gene wo ti background to twal ci koni da kwa kela yela bot lu winwa aya de ini lore tete wala pa poi do ini danye ba tet mi ya an ka mero po wun dichu daru dichu magiti ka nero wai ka biro mapapat ana mero lok manok pol je mana choy ni mera lok gene ma la dit Reverend Alfred Banyado lok geo wan machalo kaka wan machalo luo wan no wayam wa entertaining lok meria yela dano no rea yela pitien lok mapapat jo kene reo no gwak pi lueny machalo a group jo kene reo machalo lokom kech eni winyi acholo no yamge wachi pankel no tien lok ni jo mano keja yo kelugi pien no champe jo kene no bene gi reo machalo ayela no tikin dano ka bedo no gwak pake ci dano pokeo ngat mo ni romo pokeo gen ko mine ci cerro kamu kene jo kero no bene gi reo malupe ki gwak kech ko mo mano tie amero nyutu amero minu la bolle wan kwaro amadit ma ono tie omin kwaro Caesar gi en gobio ki maidu pe en ochero I padibe kama giluoni pobogo en do ochero bedo kuno en do nywalo kwarwa bi nywalo babawa duju wenki ki padibe omina chelo ki maidu pe ochero ko ka bedo ilokung
ci jowa mukene bene ko bedi ndi tilo kung ci man nyutiwa kama leng ni daro mo gwak no gwenye ti kengi bedo mabe cha kene gwak pe nyo bene kat bedo mabe tie cha kene kech ko mogo an kwar wa madit yam obio ho gi kakama I kakane chuche ro pieru no en lutier ne to tutwal latine mu ko to ko latine mario to ko lutier mu ken ben pole gu ber ka to chiendo nero ni kenyu nen talo dom pe be tutwal kech kom tie so ero ho uchero me ber kaka mu ken so daro no gi gi chero gi so mier wan yang ite kwara wa daro no movement no tie migration no tie at individual level at clan level mukare as a big group daro no gi migrating ite kwara ya chuli bere take ngarmo mado biro gangi mado marupi kadong la mone ni in mier pe wan kome so kiranen reverend wajo ni warno watigi check wano timata adeda malo the Geneva Convention bene ngari mo kado timo bal mo maraja deda bino kado doni gangi inom pe wano eno weko nen eno berka wajo kit maruora wi ogwa okere ruot bunyoro weko pege wano gi pege timo gitmo maraji komgi paka eno mere gichere buchi manyuro values and virtues mano wan watikwede kabir mapol bere yutung gulu kenyo no tie ma ini no kabir mo no tie machalo giluoni kasubi kasubi biro peleva chili biro le bunyoro kanyagoga tielo kene kabir mangich miro bere peleva chili miro ma ini ni nyuro wari kinwa ki bunyoro ken ma wan wa gwa ko lo rock ma gen ko biro ko beri bunyoro ka ini chero kabir mo chali area ga kenyo ino aluti ever ma pola de da mago biro go bero kenyo ma dong bere go da ho lem go da ho dong ka go bero giti ka bero kama be ma you know ka ngara do biro beri chingu yo kere no yambe ge gi chero kiranera wayo no go kech ko motie ini ramo chero bod wayo kakamo chi wachi ene man latin po mer we go bet kenyo bedding at why ne kenyu mukero no dong dar ben rom chero pa ne ka dong ner ne wacha in paper ma be to twal gi gang kuno I biri bet kan mukero be pichan ka chan tie wacha okay in bin ana bina nyomo ken bori no and how ge gang ge biro ka kama ner ne tie ner ne nyom me ken enda be la kenyu so migration near one nen gite kwarawa kitmanen Dr. Alfred Banyu Waido migration mukene bene tie pichan wanu kene dok eni watie ka bere mukene watika yenyo be we akini nong git mo we ini kwa mabe eni ni bene tie and so migration me kom kare ni dong papare dong tie pien depoliticized dong pe eno ni keken movement be dong team attack down team pola de da magitika war chi chao kene kelo you know twin daro dong chao por ni man do ni dong gibiru maduong ko manni ko ni dong gwak ge kwanyo ngomwa ko ni dong gwak ge kwanyo kino chi ikar cha no dano nok ngom no tie mer ba tiu pe ta dano na bat kum karni wel dan do chero malo tutwal chi lok me luria yela do dano do ngitika nero ne in a very sensitive way pien wel dan chero malo tutwal ma wero dong wan wa wachi ka dong dan ne go biro mapol kumbero koni dong wan lutero wa dong gibi bedo kwene lutero wa dong gibi puru kwene man ene dong ngo matika time kom kare chi dong an pa mer dur lok mapol
aramiro puoyo Dr. Alfred Baya mado kelo nyuro guriwa maleng kidini nyuro bene kitekwarwa aramita gikany mache ara puoyo tutwal kakori do naro an gwa katura sidong po beti umo pien no gwa chawa na dong bedo ramo nyo no anaro wo tima pol tutwal ara puoyo undichu. Lady Grace, pewa uti winyi. Professor Wapoy tutwa Ngoleo dog ba? uti winya do uti makija. Yeah. I'm muting. Apoy Professor tutwal mi punyo wa kiet mango kiet ma dimi tika tim loked dharma tian loke pon. Kirim loka kombe dini wak bene bi bedo lok pa loka mi pinka bedo murung wa bene choko beriema wa but ene bene ti history kiet ma ne loke cham kiet ayan waja ni banada wana chuli winyo lok ma ne atiak raj ko lupala bek do dok tu gini duju mero pere loka ke manu da no so ana poyo niang wa pe lok ki lok ma be ma dane kombinanda luar dong Fred kong do bim do tete wa kong dong lok apoyo. Yes, apoyo mego apoyo dano duchu apoyo anamero na kwany kama Professor Ogiriye anamero akop ya ngwen ka wano tiga lori lokum loria yela wano neno joma gen giriyo ki i country ma meggi ci dak gi beri country ma meggi male mono luo gini IDPs IDPs eni ka yini nene ya chuli ni chake kare malwen pa la kweno chake matetek wakali bachele miya bungwene piera boro via boro utiru mete uchake kilok mirinyo ya loop jomo kene binu buru kamano ginono ni tisikiwat charo ot garla cho kika beru mo kene mapapat ni o kagamente o karte ki yub mamege imagali bachele miya bungwen ki piera bungwen via bichel ni dano duchu begen go agu bet kama gien ki twer gwako gi iye gamente o yaro bome ka o yabo kaberu maduong ikine o beru kam nyokema madit loyo in the history of Africa mo beri pabo kama dano maduong rida gen go beru kuno kidong kamo kene mapapat mano kelo dano wego pedak gi woro bo tutwal ki kama no patigino tine ye tin wano tika neno lokum IDP iyo mukene ichawani kirika berini kumalami Uganda lokmi IDP don kiloro ento tie kamo kene maka ini wore ye furi no alama ne la bole ka ini tiare jengare mano ine tino ka tiaro pabo furi no alama kidong area mukene mati dotted ya chuli furi no ya alama gamente katiki nero mamege kun wajuni umigi wa kilu migi wa magitika nongo pero mi loga mi kare matin tika kelo pero machalo ikumalo mi Uganda kama ino chamo kene piny mucho begi kongi ka ini neno ibududa kare ki kare ka koro chwe maduong ngom mol umu ori umu dano nego dano ti wego gamente ukatiki kabera chiel makiluone kiriandongo kama gamente ti yeki ngom mamege ngom mati gazetted ngom pagamente kimiyo itgi kaberu kunu kama genti kaberi ye macharo pajugi chamo kene dong pidong pitutuno kiken pien pero me mudslide ke landslide may bududani pe pero mo ma obi gettin kien kitika gwoko gi kuno apoka matie kuna kema megwa muberi kumala mi Uganda ni yana yene megwa ni no jonge o kachel
megini olo ki mini ngom manutino mitas nyo gok piera dere kom piera bichel piera dere kom piera ngwen ki mini mo kene mano olo no be tiki kero mi pur pu ma wero julu in we kirika ke poko jemi no olo kirimi ko no tie kidon ka yini nene kasese kare duchu the river bank mucho pien pi mai kasese ni aki Congo achi mago bad got tier di got kabino tier di town kun karro ki kum oryat madit mi kasese kare duchu no tino kan neko dano maduong mauno gen gi tie ene kaberu enoni ke kwanyogi ki kerugi kama dongi di concentrated Mario wano tiki joma wano duongo gini the economic migrants joma gen gi binu katimu biachara chidong gi bero abera la bole gudo kan ka yene bini no gi duong tutwal watiki Eritreans watiki Somalis watiki Egyptians gitima duong gen gi binu kuntena no pino gitino ki status ma wego tien ki luongo gini refugees gitiyo tij ma megi mi biachara gicharo wil dak bene gitiyo tij mano kela loga ikaberu moni watigi jomo kene magen gi bino pe kwan ka yini bino kumalo kany ino litino wa magen go aki South Sudan gitima duongi di town pien ki kelu gi kama no gang kwan no tino chok kidong wano tikilo ria yela magen gi aki wogo gi bino gi ko bodwa makiluongo gini refugees makun chik mi Uganda makun ano ki office pa OPM ki UNHCR wajo ni wek in ki luongo ni iti refugee no ki miyo it in status eni tie i waraga maki miyo iri no ki choyo in da ki mogo ni in iti la ria yela mu aki kaberu mu i country mu kene ka odonyo kaberu Uganda kanyi donc eno ni bene miyo it gin kero ikit mi gwoko in ikit mimi ukony mapapat it in gi restricting ba wot ma megi tin ka wano neno ikumalo mi Uganda pe wun jo mokene mado maga maduong angech unoloria yela eguni no gi pere ento imaga liba chel di mia imaga liba rio kia pawi ya biro inino dua dek miduma beach gamento yabo kabera chel ipalabek kama chawani luria yela magi aki South Sudan gitie makaro ali Piera Beach kun giberi palabek menoti kien kema madit nyoma don ma odonyi iya chuli aneno bene imagani jopade gubero ka pushing ni ikabera chel makiluon ni acholpi ono be ke lok we odugi kaberu paloria yela kuni ana be miyo tien lok ma wego chamo kene dano neno ni kage yabo kaberu paloria yela chinyo gwo moje moni berutie watiki kaberu mokene machalo Kiriandongo Kiriandongo ka ini chero ino kagatie magurupe ino South Sudanese tie ibino Rwandese tie ibino wa South Africans gitie watien ma ana logo ini magien gitidon kabera bera kuno gubino machalo ria yela Uganda ki refugee policy ma megi mamiyo beru agonya ki refugees mi donyo i Uganda da karwo o miyo karo beru ker twal kilo ria yela mi bino kabere Uganda donc lo ria yela mai chane ti Uganda makiluo gini refugees gitie makaro million achel ki ali mia biche they in excess of that magien go ket kakama duong ka ini chero i West Nile ya Jumani i Moyo ya Rua ki kaberu mapapat mati West Nile ibino kama ki gwok yelo ria yela tie maduong ka ini chero i Masindi chero i Oima ino kama ki gwoko gi chero mbara ino kama ki gwok yelo ria yela ka ini bino Kampala ibino kama ki gwok yelo ria yela maduong pien gen gineno kar kere yomi biachara yomi ko donc tin bino paloria yela ini bene ti kwene
bene tie ni ma chiel kitika gwoko ko ma megi ki bedo ma megi we pero ma ono tie i country ma megi ni po kwan kogi po bal kogi kan bene binu ma gen gi binu ni en na pora kit mite kwaro ichawani owego kitika ponyo kit me ko manyen mai kiene tie war twero padano bedo ka chiel dari makoching yo mi donlo le tieno maduong guno tich kama gen gitika tich bodul mapapat magen gitiu kama loria yela manti ye menu beti kien moje ento la piny madira yeni Uganda mono o yupe mi gwoko loria yela eni kitiki gwoko gikede pien ka wano ne loria yela ma aki Congo magi aki Rwanda magi aki Burundi magi aki Kenya magi aki Tanzania magi aki South Africa magi aki Israel Uganda mi okero maga maroma dega ngwena ngej ki loria yela magi aki Israel mi bino ka kwokaj la peny eni gamonete pien machel ka yini nene kumala mi Uganda ko duchu itie ngom mo magamento miu yet loria yela man giti berie mauno tino ngom pagamente Roma gi kare maki keru IDPs maki miu ngom mi beru padano ero ngom egoni duju be pino beru ngom magamente watin la peny madit ilok mi compensation chullo dano magien go jalo ngom gi mi beru paloria yela futie la ria yela mo ki ken mo bino tika beru baby bi ka we mu bi akere donc maraj loyo ni kay nen joma gi beru chok ki boda o ka mo madong dugo e soft landing pien ka yini neno actually wajo ni be yini kan iro wek de okati loria yela magi aki South Sudan magi ti Uganda gitie in excess of million ache and gena yidong we gidong jet loyo o kare mo ma kainen ke South Sudan welgi meteo kainen nino maki bi pogo cham i settlement welgi meteo kainen luentie welgi meteo pien gitigi kero mi donyo da karwo chamo kiken donc weko chamo ken de refugee policy meta niki ngi matek Mario by the fact ni kama gen gitiga beri yeni uberu ngom padano kauno e kare make miyo ka beru enoni wigi ngom no gitigen Pierre Beach inge makapa nyogok no dong gicheru imia nyomia rioba manyuri ni demand pa ngom biberu kamete kare duchu o wege chane ka yini chero kamalo ria yela beri ye ti jomo kene magodugu joma dong ginyoa nyoa ingom mano megi no kema dong paloria yela do kwarogi giti dong kika mo matitili la ria yela binu ki demand me ko duchu we komo bed yot we cham jemi duchu social services when no gen gemiro the refugee policy mi Uganda wajuni kama refugees ti ye pasen Pierre Biero mi kony chero bot and refugees pasen Pierre dek mi kony be obed bot host community chamo kene wano miyo la pay ikitima implementation neno ni tiyo kere pien to eleman wajuni yes kauno kibi pogo diegi adibache ki refugees manyo no bege pok mi Biero weri mi dek obed pa host community look me 30-70% ti la peny madit magamone tika ngayo dano maduong pero magitika wekone ikamagen gitika beriye ena yeni ngom mauno gen guno ti mabe ngom eruno belanyo pien kibi yobi ye or kibi yobi ye churon kibi yabu yo dano betiyo kere yo mapapat ngom eruno lanyo makiri kani tim ki low settlement makumeno la bole chalo pala be kani tim ki low ni wegene go doriye gen mapat ke koro magen go beberu pe pien kamo ma yini twer kwanya ni ko ekas Pierre bit era pu beberu pe odino bere ye churono bere ye yono bere ye dem papat no kitimone ye donc ka yini chero i West Nile
Kany guru chunya. Pien ka ini woro i settlements oko duju. Ineno joma gien kilungo gini os community. Ko magien gitika ko late loyo ko pa joma ti settlement. Cha mo kene bene pegi ngeyo wa kiti diku bibino kere. Tika ke logor madungi kwoge. Jomo kene wa lok minyual gudu wako piny. Pien ibi nyual i gwoko kwene ngometi kwene mi gwoko gin. Latien ka ini nyualo, be ini bet ki kero mi gwoko ne, be bet ki kero mi jullu ne, in macharo dana be bet ki kero mi don. Weki ya nyim, i bet dano mati. Donc chamo kene weko moje mau no be kinen machalo gin mabe obin tie gin marach tutwan. Kamo kene pikiti madano beru ka beru kede o weko walwenyu beru tie. La bole mara alibario kia pawi ya bor. Jomo kene mai West Nile guti yu chiri chingi kago chako lwenyu ikum joma gen gi aki kamo kene. Kungi watu nigitika biono ka kwanyo tichoko kichingi. People ki gien mu beru katime South Africa. Chi, pero ego ni matika biono ni, tika diyo po pa national ma wego keep me down logo pitika biono mati bodge. Jimmy ma no bege pok o oiting nationals pekitika poko ne maromo. Jimmy ma ke poko yed loria yela bene pe romo. Amiru mini wula bol. Pedwe achiel. Loria yela chamo kene gi no kaunga. Ngara chiel no kaunga. Kilos a beach. No moranga. Mukene kilos a ngwen. No more de half liter. Gin mapeki miyo ena yeyen mitero. Manyuri ni beo aki kema ucheri ikin paju maurumu kema kayinyo yen. Ikin gi, kinyuaro gi, ikin gi, kilwenye kumgi, kinego gi, kiwano gi. Pien gen kago chero, cha mokere lukien gang pigin yang, di wajani wunu tika nongo jemi nono wan kono. Ratio maki miyo mi cham bodlo ria yela, tiri tutwal. Maka ini chero kudiki nongo nyo piyot. Mukene beo chari, weko nong ki jemi mokene muren. Weko meto chera jim. Ko matie ikema piyot. Gamente mi Uganda tiga temone, o kamoma kerugipe. UNHCR tiga yelle, UN World Food tiga yelle. Minano neni, jeme egono beru tie. Eto ratio maki miyo ki loria yela. No. Don weko tigi ka gen go karogo bine kien pen, tigi ne fibe. Schools tima duong maki yabo. Schools ego ni chamo kene, pemiyo quality mi kwan ma weko letien woro chera nyim. O weko pol schools matie in the host community. Mano gen gi sharing, ka ini chere ye is alarming. Ibino ot kwan mabe letien oberi ye pierabit, no tiye ye letien o miario. Ma in la punka de chung, wakadiru tie di no pere. Latien matimu agabichen, tika sharing ot kwan, ki latien matimu agapara bongwen. Pien enuna ye space matie mi ponye. Owero gamente mi Uganda. Mita ni gen gulwot tutwan. Don wan ka wa ye jolo loria yela. Tie discussions muka ene mamiro ki weko beru tie. Tie drama mo mapol karage. Tukola bole ipalabek. Karage kare no wegi ngom gitika kelo wigi. Pien ki wajo ni loria yela ni tiga biro pe kare mo ni machiek tutwan. Eto pen ru chi ru gen gitie. Kelo poro chwin. Jemi tie makitika nemo tika loke. Kelo poro chwin. Jemi tie matika lanye. Kelo poro chwin. En poro chwin eno matika bino ni. Wego dano tika loko kit kogi. Ikum loria yela. Ma wat ikin loria yela. Ki joma gen gitika beru inger loria yela. Nyo jomo jolo loria yela. Wate piti babe. Culture mo kenne nyo kit koma loria yela bino kere. Cha mo kenne be piti ati. La bule kama nue ki dinka gitika beriye. Beru ne piyot. Pien jone tuero chako luen chalo maj oro. Luen yango maki luen chabiara chien mono pino gir.
ero ka yine chero kaneno the source of lwenyeno ni no nuer obiro orie line ci dinka bino karo wiyo ci tero mere ki jol pire ci donge tiyo jer kele ke bayo don kero lweny an lwenye ne lwenyo ko padano balo jimi maduong mano jimi went on standstill pitigi mo mano tino ka movie owego ko paloria yela i Uganda tiki la peny maduong kidon ke kore corruption matie i Uganda office of the prime minister obedo ki lok maduong pero maduong malupe ki bo ching nyo lok mi corruption e kom jimi mabino a peloria yela ma kare duchu no kitino ka yoko weekend teach makitio pino tino ada wel ria yela ki ilo che romano kadon ke bino ka timo fact finding no wel ria yela no tino manok ino en jimi maki kelo ma poka kilo ria yela no kitino ka tingone ka tero ka chato ne ina open market jimi tima duong mapitia ti kidong ma gikene tilo ria yela mo kene ma ichawani dongudu national ken chik bene wadoni ngat muri no bero maga maromo apawi ade tigi kero mi chako applying wero dugi annually mi Uganda unyo bero ki dual citizenship jomo kene no tie ma dongu moving to that level ti jomo tie mukene tie ma jimi muriemo gi ki country gi jimi ne dit mamete ni gitegi gengu ko kamo kene owego kayine neno organization chalo IAS gubero ka konyo to twal ki UNHCR ilok mi resettling dano mukene ki tero gi Canada mukene ki tero gi Norway ki bere tero dano kama duong we odo gubera gonya emto lokum security be bero paloria yela gaps dirie owego policy matie into play meta jemi maduong ne ki team binu paloria yela chok kidano bene nok loyo rache one any weng wati potential loria yela pien ka tin wele ki kan wan ngwe wa doke South Sudan no be go jolwa ti jimi duju matika timme malupe ki ko paloria yela miyo la peny maduong ikitima anyima mego bibero kere aneno chawa tika chero pichawa ni ko yia gitkan kona dugu kala peny moti apoyo poi to 12 Fred poi te to lore we wa dog lo te kwano poi mikiriar Jimmy Weng mabe we wan ben wan yang ngo matika time gang tika mo kana duju so poi to 12 we kong no ngan kong be da luong kong dakta kong ini bin doctor cha doctor ko bin lore poi ana poi de twal dan winya wa winyi okay poi de twal la poi lo for Fred poi lo for Alfred chen ma Alfred wa de mo da poi wi ani ma no tiro ma Moses ke ore ni eno lek no tiro me Israel no da chen eno tiro but far could wajina let my people go I don't any poi wi apen and get and Waraga man Archbishop Emeritus John Baptist Odamo Choi Beno Choi NK Kidwana Chili, let my people go, Choi early 2000. Carmen down to get Deno Chani Kem, Choi Waraga, why let my people go? And I point Alfred Michael, dog with Poi, we are kidding. Anna Milcon, Anna Lewd, but no, the theme of Megan, this week's refugee community. Theme that you our home. Don't not a chill ma, which are the douane, where we and Anyamo Macedoni Malala, Yusuf Zao. My Key Birmingham, and no Birmingham, Gangi, in Carmono, anti Pakistan. Adui Monigu, Gumoji Wheel, Kida chat, my Mogu Pani Sugar may we any or to give photo. You don't kill Lara the day, Magazine, Kidig, Kelly Birmingham, Kadon, Kikerong, my we mamma don't take and Uma Damidong,
mon gin mono terra pedom chogo me wie pen ma chogo me wie no ma kimojo pesha de mojo yeah sidong dana ma kumono oreo tin nong en lo Birmingham ni gange kaman ki no yeah ni she feels safe, she feels loved, she feels cherished. Da kawun kwano history pa malala kumero kwano na ko university mon dana ma no ke kama kinywale ye no pege miero ni a lutina nier pe miero kwan ma ke miero ne kero chu wero dong en reo wero tin no one minute miero ko penyu question ko kwene mal refugee gloni gang donc perbenen kama no gen gitie ye chalo kita ke ber kala ne ka ber pol no no ene no gloni gang a donc gang ma a chapen men perbeni ene donc bene rotino pano kenyu yo malu dir donc kenyu no ti kenyu yo ma kwong yo mi yo odyat you know and kid me no more ya kenyu ma tie me kalo ke lo pe no come ene kam ma ti pala back mo na kombe de gitika no kon ma a ki bo ke wo but program mo ma the Danish bukero shilling billion piera beach polo we on kon ge donc teaching gitika konyo iyo ni ninge gimira ni jone no mier guti ki teach kinyo ki ngej matie kom sexual reproductive health ke sexual and gender based violence man pole o makalo tino mai romo mwa pa nyo oi mwa perio wen ma tualle magiti refugee settlement sidong giti kating program ne ma konye no ki tika mene tualle la mo and ke kidgum bien areas ne any ti oria yele bopol mada tualle joma agi South Sudan donc konye ne tika mene ki kero weri gin gubedi kwan pego wek kwan kidong pego bet ka lanye to twal makoni men la kelo yajo kidore kelo tuo chalo nyat nyo tuo chalo HIV malutia madama tiga nongone ma waji kinani lutia ma chaken ma para binya para bungen polgi no gu chao we go yacho man no put ben again lutia ma ke winyu log ma yang way ni latin ki latin ye ti ke log ma pol ma da si program ni ma Dennis go chulo pe ni wek lutin ni gunong ngej da gunong kon da ben gu be school wek lutin ma tino po bet ka ya jo kan no tuo yen ka gen bi dak ben gu yaje no ben latin ma put giti ci bene ko ni be dak bergor ma da pe bien latin ma tiri per amo no cioè come latin ne si donc mon ma jole yu ma come no ma weke lutin lutin aniera go kwan mone gina chiel ma per wajine yu ma command per tactical yeah kilo kono pol pidano ma ubino caro pol ana po bino pa uria yela Uganda kono ubino pol la ma pelo po check ne o kai ni bino pa mir ro cho ne ni I karma o borre putie I lodge me chel borro mi rokcha chiamin ni eno cho
Lu Sudanese imoñ. Sida miro tak choy Sudanese imoñ. Si Sudanese biyan ba yung matek mo da. Gina ngo mo wa biyan ni. Gu biyan pian ko ni dong ologi no mo chara. Kidore ko ni kino gang yibu gangi. Kagi yibu gangi lo teno gi ko ni ke kwano. Ci ene ginu kelo gi. Gu biyan mo pol mo da. Dok kedi bet jomo no po do ni moñ. Magu biyan chalo wong nyol. Lo fonye nyo chalo deriva. Pien karma dong kunge ni kitika choy dana Uganda. In weng dong go to Tien gi ye gu biyan dong. Gin mamno pira tek bot gin swan ni awek lu tien gu kwan. Pien no Sudan yo pe kwan pe ke luen ke ken. Silong gi biyan wa kaba biyan wa keru gangwa. Wek lu tien wa kwan. Ana kwan ki lu tien Sudanese ma pol ma de. Ila yibi kidare magu kwan me the schools mu ken joma no gangwa no tie chok bene. Professor don't pay kan professor no ramungi la wara che doctor ma no kiloni Martin Tombe ma no kwano be no renyo no kwano be ren mer piano no gira o accident marka eno no tie Botswana Tombe lungo gang gulu ni gange eno don gulu cha kwan ki gulu ka don be chero i kololo alla tiendo bichero in the kerre o quando ma doctor ma dit ma de mon ñu keta mirni pan lu ñu nerne wakel lu tiena wet go kwan kedi bet pa ngew status the kono which on any refugee kono ni donc pa ngew donc ento bino madano bino weri lo tina wo kwan uno tie pol de twan computer on the ticket ye la you mind popping up off down again na Yeah, what in any? yeah okay you don't work like you command pen computer on the doctor ye la Okay. yeah Very great. Kamet kongi money ba? Okay, Yeah, just your me watu ni gine Dr. Sizo Poyo gine waju choyo dano ma minu choyo chali monyi choyo dano monyi eno ni po chake ke karpa min ke ken kai kwano karpa wiki mwa aliva chel mia bor pier bor we bichel nubi ma ke kelu ma gu ke South Sudan no dongi tie ya chuli ma ke kelu ke chalo lo lwen ma British bena gu choyo nubi ma duong me gine me konyo lwen King's African Rifles ke recruiting nubi ma duong me gine me lwen bod rodi kenyu ruot pa dibe kar mano lwen ikum gine ikum payera bene utiyu ki gine utiyu ki nubi chino dong joma ake South Sudan ke binu botwa Kenya choli no chalo in fact lwen no it was an economic migration board ge no ge duong kar ma dong keju porro ikumge gu chako bene dok lwen ikum lu paju me mayo cham ke ngoge eno miyo ki loke be kumge ki chako lwen ikumge me riemo ge so kid lwen ma Fred waju ni ma lu rian yela kelu ni uchake gine uchake wachon kidong pero ma rian yela kelu ki jami ma beju ma rian yela kelu again ni kadi bot wakanyi Ulaya loki eno tie mada waloko peluria yela ma pajo ento bot wakande some of us are luria yela ko unero kita joma kan kar kan ge kokwede ne luria yela gu kwanyo odio ko gu kwanyo genunyo
debate enotiero international ento don work kit perone kita dio kwede dano ayeden poke kitumbot wa kuja ke pajo work no dok gine ke diche pat ento ke wako kan bene ke dichi enotie malok men nano refugee policy pajo kuno internationally actually refugee policy mier ke gine umier ke nen no miru mer medu enuni kong wiye ke ken kwa koni cha beru pe me gine me loko ne apoyo Reverend apoyo tutwal wan tin maber my classroom aponi ma polo twan apoyo an ka luong kong dong Christian kong de bi ni med mana kong dong apoyo a very class ka eni a very class ka man point ki kume a foi wono weng amor wono weng dan weng magiti ka winyo wan ki dong joma dong gulo ko professor doctor ki ruot utio mabe utir kitma kaka yang dan ki pino kere ka bedo i area money kai aki kama party ye ko be cher kama party minno ko ma yor elo ni wan ka ngar mo bino ka bedo ngeri miera u fonye ni be i gwak dan i be i gwak ngan mati pero man energy ma antiana fonye ki i lok man me lok me orin ayela tiene duong mukene me be lobo mukene mo no tier ringa yela po mero mukene tika ringa yela pa la tier lobo mukene tika ringa yela me ko matek area mai tieni chipi man ti men kila pona chele kan pa bi lo ma duong ni eni ke yela eno ni wen ti ringa yela mo mano ti chal manu nyum eni kelo gi dikal si ka de no ngat mo do nyum ka mo cha la tin ya mo nyum ka mo kilo wode o gang kilo chware to gang an chware ni bele ka ber dan ma be lo ka dong ber cha la tin dikal kenyu mano no gwa dan medical cha lo ni gang ki kume ni be an ni be doni kin en mun mo ta meni chet ka ber gang ma ni no en be no rio ke lok mo ki tungang ki kuja chỉ đông cái đồ cái gam mà này biết được đang mà bé mà qua gang mà bé toàn chỉ ở bên ye chỉ nó ni ở ni Jordan dikal kita ke waje kere bé ta ni per mà cũng về đúng tika bion lo ka will ngom down to niang will ngom modong ngom has become a very valuable commodity down to a lot ngom do me business do kitika cha kadi ngom ma yang wat no mi ki dan ya ke tiki pa ni bi pet kai ni don ko be kitika wochi in yang kwar mi ngom ki ngama ki mi ki remi chawa madong in be pe na ma teto pan ma mir in cher be pengi kami ake gangu be dong pe so per ma dong chi ko be gwak en per me kwan ki ngi pin dong tika yelo da no pe me ri ngom gi ki dong ki jomo kene chi pa be lo ma dong total ma pole wa be kan cha la ten kwan adwa ko fo cha botun wen fo ya bye apoyo tutwal la me Christian apoyo medulo pange kala dit di ben tie la dit di ben ini tie pange ke tie Fred ben pange ka tie background okay Fred etie Alo ana tieba apoya pange ke ti lok mo ma me da nyo la pe chi wek kwang ko man. Yes, ana mero met loga chel. There's this element ma we are will. Network ada ko La bolle wilo ma wano beru ni dano to. Is settlement when my Uganda. Pitike moma ki gazetting ni ena yidong symmetry mi ik.
One bene Africa kani ikudano in public cemetery tek tutwal unless ngat enoni ti very close to the church, unless ngat enoni tiki some level of identity. Ibi non en plots ma tieno ma ki miyo ki loria yela ni ka ngat mo uto ki bore en iru kenyu. Don weko kiri ka uno ni gen gobi bero pe mara piera biti ken. After 50 years, ngom enuni no konye pere. Konye kingo. Dana li piaru wari ono ki iroi ngom kenyu, ibi goro ni ning. Pian megi ka dong neno romo, a megeti safari. And then something which is funny magamento chako timone, tutwale Kiriandongo, is not an exchange, ero kikwanyo refugees madonguri tutwal kamano kitika berie in Kiriandongo, kitidwa koge West Nile. Kikwanyo mukene ki West Nile, kichwalo gi kono. Maybe kitika neno neni, in future we have not money po chere komo money don kaberi don matwal. Pian watiki joma gen ge wajo ni gen gi chako be loria yela Uganda in the 80s. Food giti futa beru kono. Ka karema pinya tima bebe giriyo gi doko. Ka jimu loke giriyo gi dugo. Duki weko ngat mo kany matika beru mi gwa kogan. Don weko dugu wachini opportunity matie mi kwa pa ngat enoni ma weko kare duchu no tiro no longe mi bino no kaberu kenyo. Ti jomo kene ma bino choyo will litiano gio nyo will family members o. Ero ngat mo ma bere kampe ki weko ngara chiel ken. Tek ki wajani neno dwe Pierre Rio ki bi poko cham no gen wengu Irobaski South Sudan gi dugo ineno mi poko cham no gu ponkire ke gamo chamo ki loading e lori wore chuk ki charo ki Irobas ki dokte South Sudan atamni meruti kin practices ma mietenin gamente ko nen ko matut pien ka jimi ena kiti poko neni kiti poko pijomatika beri kema so be obe pijomatika beri kema pedak in kai winyo ne kibi poko jimi chiene dugo refugio tek dong jimi fudong pema fudong pikitika poko ne in me doko gang no kadong ini twero beru gang ikare ma jimi ki pe ka poko ne then in no ko e bed gang do pide duka gamu cham ni ken so kind of dugu more of a food basket niki bino ki game kan mi konyo kwo and anyway enoni is one practice ma gamente miro through the office of the prime minister mirgo nen matut they've been debating but solution ne pe ka yini miro neno ne be yini ku neno maketi poko cham chi yini chere ker migi lati umbrella ni mo yo me wilu cham chalo a produce dealer ibi wilu tons and tons of maize, posho, beans, cooking oils in liters. Ibi wili dok. So enoni is an issue. Kidong Mario, mantie machalo check board dano. Kirika berini one watie kabero ka chel kiloria yera. Actually ko fon mare kingi mare mada. Wet jimi mukene matika bino madio kowa wabet kikeru milwanyi. Kong ininen ila muo jimi matika time la muo lik tutwal piene ni actually pitika repo chingi ka ini chero is settlement ini neno jomagien kema weko gi piene ni unotino ki ekas pierabiro eto pierabichel kema kwanyo endo dong non kapa kiti gitika kwa kere is alarming makao no ni actually ribo chingi ka chel kilo tela unolo tela don duro pegien eto piki don duro pilo tela keken kanka ini oro dano ni uchet ka don duro piri obi o lago loki dugu mege pero dongi moro ejipane ne tap don duro gik. Why do I say this? Because every time same issues kitiru local is now what's kind of political period do bino. It becomes the biggest point of discussion and agenda for campaign. The campaign to carry tap issues are on lingo. Kidon consultation period bino paloria yela
kai nene ni welgi ti mete ma ki miro metu ngom ki tim be ki lok ki dano we dano nyang dano nung alternative dano nge kitti mi gwako kogi o kekengi we biro paloria yela pida ko togi tutwan otherwise one wing what potential loria yela at any point what were do loria yela eto mitani wati matek dak waneno chaji ngom ma wati kere ngom pagamente tio ni wing watiki forest reserves ma wayempe ye those are places that needs to be gazetted in loria yela pege kelu loria yela kin dano kuno kitiga riemo ien ki porogwana ni kitiga riemo ien ki ganga kwaro kama lien no ti iye kama jima papat no uno ti mi iye kun ngom magamente tie kichwalgi isokol ngom pagamente we kagien gi beru gu bera gonya ngata be yelo gi no bene pege dano ko ka chel la bon kira yela moyken anati wacho man peke chol chwin atiga wacho man pien cha dichuka in encountering ki joma gen ngom gi kwanyo idugu mano chwinyi no to ana po etwa Fred apoio to twal apoio Fred apoio atamo no wat o ya gikime kiana ba pen cha do chero Yeah, ciao Chero. me program wan wa apoio viewers dudu apoio kamoti nen wa ye kono ki diku kono do bi cher ka buru lobu kama burwi lobu kama nguti ye en apoio biru kedwa wang o tin ka winyo lok me ringo lweng yan dan ni wengu age kama pat kiri wan weng bene ka pi neno ko lok wa be no wa yam dan chulgu age kamoni gu bieno kamoni so apoia de apoia ando ka kukumane da ligu dar weng winyo ma be Yeah. Kong dong lo ka chel me twe ne ba. Amero wati pero maguma Fredo ugene o teti wane pero ma mere umiero kinen pero me konyo dano pe gine pe yot ento miero po bal chwinywa me konyo joma no tie pero gina pera teka yo miero kinen kit me ribuching we ka pero me konyo luria yela tie waromo gine ni ning waromo yubu ne ni ning man lok me rocho paju kita kitika loko neni umiero loka kuman ki gina ki kelwe ki la peo bal chwinywa me konyo joma no girinyo gibino botwa pian kita uno waju ni wan weng kar mo bibino mano miero da waring wachet wakane kamo so amir mera gine waju kumene ken pier ka doke kum lok me dini waju ni umiero bet ki chwinywa be me ma bot ngari mo ken kita waju be kwede tekwar wachuli bene waju ni kangari mo ti pero umiero kony enuni wiwa miero po wili ye ento kadong pero tie kit me konyo dano enuni umiero waneno kit me gine me yubu ne apoyo apoio dakta wek dong ben wa wek mego do twe ni wa lok matiem an loko mo pol pe ana poi wo po ya mor dano dichu loko mo duong dong pe lok dong no lora cha be do chero ari ayela pe gi ayela ni tipe kar dichu ben furu bi medde ay wo ja yela tu dano cha mo no wan fulu tiro be na ke kelo gi borwa kenyo wo pa wo be kelo tiro tu dan ma no guru balle be kar jani gi to no to mo dan gudi chi no ni kar gen lo ria yela yo no tiga ne ko dano guru men we mo apiara bichel ki wiye piara bi ki wiye gini mangu ne ko dam to twal gulu karman en dinka mono ko ker gi tie i kam gulu kenyo bot wa kenyo bi no ko tiga no dam mo to we yang la kidne ni pe no wan fulo tem chi gwa ko lo ria yela be en to ra che ben tie but no mier mere we in be ka kar bi no mi ngwe no ka be cher nyo ka moni no ko gwa dam ka wo be ka tim dan ma ra po rom no yo me be ka mo chi cha ne dong raj lo ka gera ma pol pe antira be la ten kwana poi wutu twala en dakta ki rebran ki fred ku me lo ma be to twal ana poi apoio wan wa che ko dano weng dong kama unu ti ye do bed unu ma be apoio